Hayırlı günler, isanmısız. Bizim Uğralı 2019 sezon başlanıp bitti yanvar ayında. Көмек жиылыш эшләп, спорт бүлекләренең районнары вакытында дүртиле, бакалы, яркәй, Актаныш командалары җыелыш үткәреп, без инде положение төзедек. Бергәләп бу безнең зур турнирларга, чемпионатларга әзерлек йөзеннән дә квартал сайын бер ярыш. Беренче яркәйдә узды, икенче дүртиледә, өченчесе бакалда, дүртенчесе бездә иток ясап, финал өлеше. Biz her bir etapta birinci final aldık. Mesela da Allah birse birinci final alırız deyip şanıp kalan büyüklerle. İnisiyatifisi İlyas Mirzagitoviç. Bizim voleybol federasyası Aktaş rayonuna Agar Rifat Şimalayev, Zor Rahmat. Alar birgelep söyleşip matematik uyuşturdular. Bizim trenerlarımız Lenar Ali Miyev, İmam Fatih Klimoviç. Haminde Kurkuna Zorlushun Kurkan Agnet Adisovich, Viktor Rahmat. Şu gelecekte de matematik uyuşturacağız. Biz indi probni etip Türk komanda haliga jiyildik. Gelecekte komanda ko'payib ishonib qolamiz. Пожалуйста, ребята, бокал нашего валута. Тапшырысы ямка. Казан икенче этап, үшүнчү этап өтті бокалда. Бұл пакетларына зейнап тапшырысы қожалар. Бүгін енді Ильич районында зор мероприятие болды. Аларда өтті бүгін по художественной гимнастике республика ярышлары. Исталика фото атшабыз. Біздің енді бірінші этап Ильич районы. Поблагодарим. Молодцы. Еще раз я хотел бы, поэтому еще раз хочу сказать, что можно проводить здесь соревнования нашей республики, внутри нашей России, проводить такие соревнования. Также специальным призом. Bugün büyük yarışlar, voleybol boyunca var, iş komanda Başkortistan'dan, iyi bir komanda Aktaныш rayonundan bizim Татарстан Республикасынан. Bu yaşlarda bir primер болып, alarga sport boyunca, физкультура boyunca bir zor umut var.